Pia ye se vaenga fu ilele mamala o le suma yo Pule Aoga wa marusi kere wa kaupepe umai ma waya o lor ka ku mo sala fai le o Pule Aoga ma wala no ma le fionga le Pule Aoga o le tatou tu malo ma wolu fo i ma le tatou kolisi o le Itu-O-Tane yo te lo le e tau sula falo ye le tulanga fo yo lana tautua ya be se fo yo bo pa anga lunga o le social media ma sa mo yo na lo le o mo ma to wa so tainga live e o ya le a tau mo fa ya tu le peste e ngata i lunga le tattoo screen a le meta wala o to fa fonga i le leo yo se fonga o le fionga le lipra o nga sunga ya sale Faletolu ya pole sunga ya Eli Faletolu wa lau vivilu ai masila fia e o i fa nau fa to a soifu mai se o tangata matu fa talo vatu ya ma lor folau a fio mai un programa to te ya el nivango le fiafi ya fa talo fasilo to fasiata ya mis foi le fio le atawa ya malitato po kalabel to ya fa talo fatu for ya listeners and viewers olo ile mai mo mai so se tafala porque lo peia malo da se fo malo langi ma ia ole mo lo alta o fiore alta to mo wasina tata lo ngamana ye fo ia fa so ayo yo tato manatu ia awa fo ia i lu mo ole tato Pokalame ia me se foi soani ya lo fa na ia me se foi ai ne tono sa mone ia ele ngata ile oni sila Australia ma me ka ia me se tu o fa fo mai ele ma lo sa mo ma lo fa tele mo na fa tai o no te lo o ilisi Pule Aoga pito i pisi lava e a Samoa ai wa mo lava lu lao se foi se tanto tale lu ngol tato program ele foi su mai sunga le atawa ya autotino foi wa lau fionga le Pule Aoga ai ole fesilia ia taute amatai ile dei vanga ole fiafi e foi ona mo tole pa a wasi lo fia ole atato fa nga ina pele sua fa eli la ngol sua fa le wasi lo fia i uma ile totele ya ai lo sunga i Pule Aoga se yo mia ya so fa sino manga o fioanga ya e be se foi ia osina o tonga foi ole talaanga o lau tautua ma lau savalinga se yo oa ina mau malo le tulanga fa Pule Aoga lo e pale le tai tatu amatai malanga ngai tu mu fa lo Paptai siata yo te lo o se o le tusi atu alo talaanga ya o na foi sila fiela fionga le atawa ia o te tuponga mai i tu la fale alili ia mata fale alili atu o salani sa poe sa talo tafa ia o tupanga umana o matua ia o leolanga ia sa ke le ani tau leolanga o le tulanga ile na maliliwana ia o matua o la titi ia no wola ne ia le fa se va ia fa pia ia le o te ia o Pule Aoga ia sa o ina la ba o le primary school se matonu itua sa po ia fa man via mai ile le koriso avele ia tapuni avele le balu fitu ia le fa wa le tam fa le koriso Samoa ia o foi le vale man ta na vai taimi ia o male UPY ia fale tonu fo ia tam fa ia manga ia tuai foi sa ilinga lueng te foi ia nei le awa fa ia o wata salamu ia ona mangole nga lueng o fa o mai mau ia fa manu ia ina bala o nei lo fiso o nga talo fa lo sportifici ia no foi mai ia fa mal malo talo te fa nga le puma ya nga yo tole EPC sa ba ia yo tulanga fo ia me ka environmental cases al EPC ia se fonta usanga yo ngwa le EPC yo no fa pia ne ile yo la ba yo sa mo so la tin sila sa ile so to alua ia beta yane yo what for ni sila telefone nga luenga bo pisi fo sa fa nga luenga social ministry of social development ile va enga le o le SIPS sa ia yo va enga child youth and family ile va enga le safety fan now ia pe yo lo te solo atwala i lungo lo interest le fa ya o ia mo sina todo tau sanga no fa nga luenga i le SIPS au tele ia nga ilo i Australia ia mo fa ya o ngai o Australia sa o fa ya o ngai le mo le technical college
ia ma wa utamaiti na wa wina ia utamaiti mai atuni wa Asia ata se ma Afrika ia o ina sa titilo ifu ile itatile fata wa mabale ia tu ia sidi atu tamiti Samoa ma tamiti Samoa ina fu tamiti ia tamu faida mai o ina pesa te ini interest ia tia o tau lavo no uto fu mai I Samoa ia mo tamu fai o te toi ali tono le ofisa wa o fai ni o wale se o fu mo to competitive fu tau sanga o wale some le field ia no sa ina Samoa le lua fisulu ono ia no walu lo leo te anu le ofisa o fatala no le ofisa o ma wala o no te le ba no no fo mai mo ia o sa no te alu pa ya o ko se Samoa ia peta yani ese o interest no fatale to le ofisa fatale te le ba mo fa lo ko se Samoa ba tai mo fa lo ko se abel au te lo o te o ngai in the countryside. There is a feeling in me if you man over to fire on the country. Yeah, or what the country. Yeah, I'm for the officer of myself. Sala Aoga Kolisi Itu-O-Tane. Only request Itu-O-Tane more science teacher. Yeah, na le no wo mai nei ia mo sila fio o le so wa ina nei. Sawa e lo wa ina sal lunga e mo tiri lo fo e sila fio le linga le ata wa ina o tiri lo. Ia o no fashion le titi ia ela no sa wa lo. Ia no sa ya me ia sa ili lo se Pule Aoga Kolisi o ke tupa ia o apalai. Me ia o ke tupa e famanu ia ina lo tamu fai ia o Pule Aoga Kolisi. Ia Pule lo tau sanga e lua. Ia fa sala fo le Pule. Ia ono utre apalai le ia le la o Pule Aoga mai lo le ono ele nei o tau sanga. O vea un Pule Aoga Kolisi le nei. Ia o se tamu fai ngale na asiata fa mole a ele amataria le tato issues. I just wanted to say this. I will be speaking bilingually. I prefer English, but this is time to fire for Samoat. Yeah, Malia family mole lava tato listeners and viewers on Pokalami. Or views and opinions that I will be sharing today are personal, family more or insights for you or fast word so or personal. I'm not going to speak on behalf of anyone. I'm not going to speak on behalf of MEC or the Ministry of Education and Culture. Yeah, I'm not going to speak on behalf of political leaders. I will be sharing my own opinion and my own thoughts on topics in the so yeah, more sila fear. I want to say you find it on website. Yeah, pay my time my for you. There to know what fight you. I'm still no family more. I love it. Malo fabtai le to e se va che no amatai le o lo fa visili mua o lo va mai atu il resume anto am le journey ale fioga le Pule Aoga e matautia ese such a journey ai la la so nganga nga so ngoma yanga ngei amatatu ile wa e sau wa e finangalo te sau New Zealand ia se itau sa ile mastolua ia amakaia wa mawala se tu lo nupe lau fioga le Pule Aoga pe o manuia le vaenga tatu amatai ia o tala ula ia o te tene ia fai a wele tua o nei fai so tua lua Mo fie como que awa we fasia fatoro. La coca dinheiro para lá. Se a cadê aí o que é este? Ya malo favitai. Ele tu favitai o te fono fa before tu langa o lo finangalo. Yes. Absolutely correct. Ele o su mai pe fio mai Pule Aoga. Ina ia tau lifi lunga ngi vanga fa ufai ko la longi si vanga fa ufai pe tu ya pai mala fai le o le nganga ia ona ia sa ili atu ili tato wa Aoga Samoa Pule Aoga ilana fa to fala inga ni issue e ono fia fa la tele mai la vai lunga proclame tu tia o le nganga le na wo manatu ai ia o le atapatu le tato wo i vanga o le manatu amatu ina ia ufa afsiri
o te aru sa le mata o pula wa lunga le angi nga pen ofa ya tu wa una wa joy mai la wa fionga pe te fio mai se tu fa la tele te isi alo fi ngalo sa faalia e tu sai foi o fato fala ingar malo wa ka unor malo e entai to mai anta to o tato malo mai tato tai ise vaenga e tau ai le ono avatu ni tato fia o nga mai fafu considering le history o lawa o ngā malowola o ina malau sa valinga o le matua te lea le exposure o e anga i le pailinko po o whaia o ngā matangata mai atunu i fafo si tatou amata mai i o le alo na whaataua ma le whaalau te lenga a o hani whaamanu yanga maava noa le lei e ono to e lifi ai masi itia i le tūlanga o ngai tutono o Samoa pe ata talava no whapea Malo, tayo siya mo si iyo tayo le umanatu le nasa faalia sa tau fa malama tayo foi stasi foi o live ole mata upo sasa uno ele fionga le palemia ele mato conference ia malia foi sasa ngingalava inisio o sa uno angal palemia tulanga ele ifa pe amere palemia ame ole anga fa ya o nga Samoa ole insight ia male afa pe tau ole fa palangi foi le read in between the lines pole listen in between the lines e fai ngo fiona malama ole tulanga le ia ole le fa ya nga olon ona ia ole tele ese ni ole tele ni iba enga le tauri ole shortage ole vinga la baiola tala sia tala we le field le amato science tele tato science scholars o fa mai foi mai atu no mau ai se foi le university in US il tato university papa ngalanga eta yane che le ten out le bainga e le fia ia chemical science teach ole mena le ia we need a peyo la titila na ya vele ya soia o faya o science na au mai oi i Africa ma tu foi la tala ia o le lo matua Uganda o le lo matua Kenya sa faya mako chemistry physics ma le biology o tangata sa au mai i Africa sa faya o ngai matau sa tele ala faya o Africa ma Middle East i avele ia pena sa sa mai tua le na tiale na ba inga sia tua sa me aka ko sa molta ya o se manangale English foi ia tala fa palang ia algo fa sa mo ia sa le i Kolisi pia ia te fa longo vale le wai le anga ya tama mai te ingilisi ya fa yao mai malisi me o tele lo matuanga ke mai kwalo matuanga na sa mai Kenya ele fia pe apisa tama e pe ula vale vo o ke ala lo makoma male ele popole ya mato pole me ya lawa ya o male me le lunga la papa ele ke pe malama pele malama ia ora te tira na ia ile tulanga Ola te tiro na ye natural e pela ole a ngale na sata tito sa for ko Samoa to telo fa ya o sa ye fa o me America ma ni sila ma Australia ai ma se ala intia sa tu mo la intia ko Samoa yo to inga for na you hardly get a communication for ile ma se fa ya o Samoa ole benefit I'm looking at the benefit. O ana usang mai tua. Ile even se ipi ka fali se vo ile na tu se peta yana wa avelo ka connection I faya ongane. Ile ngata ina fisoso ani le developing ola ka kalama ma me fa pena. Or communication alia le front line communication o le tala no because ele va faiga alo ka la vanga ia me fa no faya o pa fa pete fia le fa male pot e te ale fa no faya o po e te tawala na o le leila una no le te ale fai o faya ia ma tala no fo faya o winga mata me fa pena so if that was working in la o te le lo po na fia ona fia langa mo faisile bo o education system o tele lo po na fia na ta o fia ile
le vaenga na le plan na le malo o te le lopo ang fere vai tau na tau fere to e mai on tato volunteers o vaenga o mani sa tau volunteers sa tu tongi mai la lo pokalami foi la le UN ye o mai suswani ya o nei ia but it was ole ke le benefit ele ngata ina mawari communication na le tele ale pe peseta to sa mo po ule literacy and numeracy but ole o tamu fai po kala me al matanga luengo fo e develop literacy and numeracy but it seems that ele o kiwainga le problem le ole literacy and numeracy. So I guess if we go back to that idea for initiative le ko volunteers, it would be a great idea, and I don't see the point ela ainda le mafai just in case if you request any volunteers in New Zealand but I have a feeling ole to tele atanga te fio mai so I need to what to know. We don't have to hide the fact that ele ali tau te tala ta mai tile ngi lisi male ole le fa tau tu sima me fa pena regardless ole tele lo ma initiative le tau mo fa ai ka ki ai ka ele mana ya ila le fina ngalo le na e toi au mai ko introduce mai po kala nga on top of all by for le pisco wale ai nei pisco le wa matani toi au mai it would be a benefit for some. Malo fa na ne do ai se vanga te era au tayin ta upule Faletolu le roke fia ali le o para ku sa e confessi le sa fa ele sa ngo ele par mia o le ala fa ngo fo le intention wala ngar ke mi sa voi fio la ke le mi longo le o me la kongu la sa ngo ngar par mia mo lo mala o el Pule Aoga il ka o sa ngo ngar de wa pe fo ringa me nga mo di mai fa pe mo kwa de fia o fo ngar par mia o la kongu ala interpretation o sa ngo ngar par mia la so de well I don't yet ulava ya mala falongo. There was nothing wrong with it. He delivered directly with a meaning, and there was no, I think he wasn't got any intention for service of he was like purely by my na ia finangalo ile tulanga lia as a recommendation this is one of his recommendations to introduce po kalame le ka volunteers ya mai fafo he wasn't saying that ula go introduce wale anga fa ya no it was just a recommendation keta for le mene o le shortage of fire I must say well I think ole afio for il pale mia sa la via for il system de volunteer sa ye for ni fire o ya mi se o le ka ko ko sa ke fa no mai le lampa ke for ya palang yo la ko nga sa running for well he was purely it was his pure intentions for really positive ala nga ya someone. He wasn't stated with a mean big I saw man and everybody was happy na fia la ba ye totally to for the for pena you say I guess on sa live le sa no la fio o te lo ina o le tele a fo o fasalade e o masalo na vai o ile ma tele they only jump to the conclusion thinking that it is service of a but no, he was like praising the service. Well, actually, we are doing all right. Overall, the Sam, all right, okay. Yeah, but only ele mamalama si le pata to malulu o tatu te komenta ia wa vive se fo e mo ipo pe ale wata mai tu ya tato malo yes so ali ole o ka pulenga ke wa ka konga mer ka mi sa wa parmia o le kille ka mo ki wa fail exam o la sa wa ai mo si la il mafo angoreme
This is the actual picture of Samoa every year. Na bawda bel tau sanga le sa tala noi na ile failing rate o mo lu o tau sanga tene a ko compare tau sanga le tene ko me lu o le crash tau sanga le nei. We are doing all right we are doing all right in 2025. Now we're developing from I think it's too general. He wasn't saying result. General understanding. We are doing all right in results. Samoa is falling into the same data. Maisi for you to know the Pacifica. Remember, 2,600 tamaiti in a seat. And it's about 2,000 1,000 plus tamaiti in a pasisa salasi, so that we're doing okay. Olo tati ala by only 50-something%. The pass rate, the pass less, so it's all right. It's not worse. It's not worse. Last year, sapa utele lalo. You know, too long for si for me, you the combine. It was saying only 12-13. Last year, they started in a power lalo. Yeah, but all over 4 yearly trend. I hear me my son. Ola, okay. See, we are not like you see the 4 year Australia or going on trend ali pa uya ile la ko paksi ile fa pe automatic mola tama mai papas malo fa tai lo Afioga le Pule Aoga o te fia tau tu lava le lango ino lo fidangano la ile manatu le Afioga le palmia ina ia sila le ono au vatu av noia pe ta una i fa onga piscoa e sa o le leia ole aso fidangano walanga pe o aso ia sa advance kulava o ngai te ulanga the likes of Aoga Kolisi e pe St. Joseph o ngai bia sa auto va antuai ai ono le centralization ole vatuno o vatungo o ngale na temi but now ole o Kolisi le fa solo pe tatou le Itu-O-Tane ole ala no na benefit le lei mo tatou ia o ngai tua ole ama waya vano tu sala ia ngolo ele ngangor kamikiki nga advance ma mawar ku pe bia compare ina ia tatou tamaiti la ia le kau ke ka u ngua mangu sis fo mangu kua ole so finangalo Exactly. Asiata, yes. Ole to inga tilo na tilo. I would love to have some volunteers, maybe 1 or 2 in Kolisi. Ole advantage na. Not only ole context ole mata upo ole ngafa marifaya ongalea but ole general vision ole ba ayir tamatit ole ba langire faya ongetia ole na winga open natural mafo for tamatit there is something called America, there is something called New Zealand, there is something called Australia ole na winga afa pe ole sa faya ongale I really needed to do well so that when I'm successful with my studies it's not only academic but it feel standard or I would see now with I New Zealand Australia papa langi papa step por ma fofo tamiti o so pe ta wani o la silo fa o la pe o ta mai mo o ta te ko fa ye fa ya na ye fa ya o sa panisi tama sa amai ya ate peta ya le mo tu pro le COVID-19 sa vesilala e mo tu fa fosi ia le certo stam ia le la ole ai mo na sa mo ala staff le wa o ta fia ai fa ya o palang e le foi to o foi manano le staff io
fena nui ma tala no fo i English ale le conversation fa ya o ma se pala ngi ele le vol kili ba ingo mata ku tamat malo fa tai it's quite a benefit la ta o mai lau Kolisi o le telo taimi o te muri tai i au live e fai loa mai ai tūlanga le wrap around support le te whaia pe fai ngoina whapena a ngai i lau whanau tauia walanga o le taunga le na o lau whanau i se waonga ai se hawa e le whato whalainga neo to sau le tātou result o lau te wawai atu mana ia i o le maulunga o pasene o le Aoga College i tūlanga le result o le sasa lasi po le Samoa Secondary Living Certificate ai em foi na fa so mai ai se wa ele fa to fa la inga e se mo ngi Pule Aoga fa pe e come out of your comfort zone and your comfort area malo no fo vai lo loa pe ai lenga ai e matua e anu ai au mai le a puti i to tonu o tamaiti a onga mare au le a onga ma vanga fa pena em foi na fa so vanga le fa mon mole ia sia tala la bali ai sa fight you know coming from like real tala no ya we lo exposure te le yo le tulanga o tulanga le connection da wa mata mai sine ngo learning mai o le mata na binga le o le ngo ta mai sine sila no every direction o le langa o le alabo o le tamati te tilo ya but te inga la starting from home over here okay so it's a problem le mo le te ya o pasetia ya o no tamati te ta fun tamati e o lava o mali vie to e o mai na to e o mai ele o mai na tua e o mai ana o tamati no fole o compile a toa lava fafitauine ona o farele a ule tuidu ma o sabal ele se me tup e continue ma polizia com uma visita também same thing o terminal ne I've done this for quite a while. I think more le lua petrol so santal why but quand live le mia there was no intention here to have a Bible. Kama we are live, we don't know. But for no, show what the idea ole o kaka for ya o sauna kanga. They know what it is, what my father. He has to be in school because I make him a teach. But he gets into this makanga pay for ilu sana miumasani. I've heard from other kids, from my olanga mau. Itawana ila setasela or my sotelea online. And then when I heard that, I thought to myself, what we before you one will sweet. So ole positive or one is sweet. Okay, even viral. Okay, let my phone viral. But okay, it would be for the pay for Italian or Kanaka Mel. Yeah, me for in full time. You look my for fun now. You never find out what I meant. Everywhere, yeah, it's time before it to go out. Tell more, I must train it, tell it, more than to wine and Tabalimo. Come here with cow, because all matter why you never tell for it's 24/7 like a service. This is just exactly your definition of 24/7. You go out and do everything in the 24/7. Yeah, the more I do charity work, volunteer work for them, ela foi uma tua ali também. Ali não, eu vou vai passar por câmera Pule. Eu sabe aí. Agora mesmo lá é a fera lá trabalho tu fala. Como é bem foi com que hora? Onde ela vai fazer? Ele vai ele you know. But in a good sense, lá alert. Alert com. Não foi uma olha, onde você câmera Pule. Vai lá. That's and I was like, so hopefully
itu mawe mo ni impu watu ni tsang awa wo mana u fai ye la wa to mas mas fontang la po atan lo ia itu mata ia ti tsang ni ia la sisi ya kilunga pe ilao o ke la kusawa au mai sawa pele so o fa nga sawa ja o malo o fura te o fu temina ele te feso o fa esa le te o se pu esa wata ia e va te o ofisa o fa ia la ngi como que fala um cacanha malo te gato la to se manga te via ai o vai a se la o va su mo como que o le ve la co results o le comia o ka ke le ia pilio o suenga kamiti ne ya tawa wala tane li ai tango fi ka fonga le mayo fa senga ina ne tungi no pili e was ko tala no tao was ko tala listala no venga ali mam ta bu se calculate fo asset c'est la fast food a fama ta bu man listala se me fa pena fa wa e lua balu li mani balu fast food ia sa la fast food a fama ta bu man listala ele se tão entrando o pei ona silfia o ainga uma samo e tu pe uma more than 100 a week more than 200 a week o le pati tingale me Faletolu io me vona na me fura o fai ni workshop se fa pe na itu inu o le pati tingale ainga ele o tanga tale pili o le pili la vai tanga fia mana tua mai o do pe anu silfia mi fai foi ona fai se press conference ala ufisa o le pili che adesso vantala al matau e tu tongi ai marcas o le su inga ma kokongi ai la pepa ne a fa pe lua fe o no se la unisu e to lua fe pepa se che o mka o pekas a wana lua fe o le se la wa tu fa se la wa tu fai extra copy se la o ma ele ma fai o na fa un app pe o tu se tamati so think of that everything has a cost so this is just o sa fa pa o le malo le na le pili le time le pa o me le was for passing from the last I think in the last 2 years na le pa o le was for passing so it's very cheap to me afa putulo lo limata la pole luata la ile vai asomo le pili e o ti time tu tongi ai o ma wale le pili tamatiti fai le picchi tu ieri di mata la va yasso e o tu la setti o pili o mo il pili tamati so I don't believe it's a justification na me fa pe fai e tamati pili ma lo fa speaking about fees o mai sponsors o pili meta ngata ale kai mo ke me ko ye pili como veio sa salasi ta inga uskinga ngalesa I hope she doesn't speak Samoan. She doesn't understand. I don't want to mention her name. Skinga sa discussing a new silver. Linga ko Commonwealth Olympic. Yes. People contacted me directly. Wow. After the Tautaya, go fire. Say you must a program na ngaluke live ay lunga, and then I will give you a call. Matitala no Pule Aoga find my yan. So. Wow, good. Ate lola, ate sila fiala Lau Afioga le Pule. Umala di tatu programa lea. O watu ufo yele tua iloto sama rianga dele. Ia ilato ole e rupe ke wo mai wa o ngafua la wa o nga ele o ngafua ku de malo ya o ngafua rungo o sama rianga dele. Very much appreciated. Like yes. I open my heart, my arms and my heart to all the thrones. So I love for my soul to aing. Nice. Yeah. That's God's blessing. Ngal kanta. Mano fatai. Ole vaenga o te fia faso a vafsilia tuai. Ole tūlanga wa iai whanaua o ngā nowadays. What's your observations? Are we I taimi whaingata o attitude tamaiti ia ele namare laina Lau Afioga Pule Aoga wa iai cases wa afia nisi o whaia onga. Like I said, kau ke out issue le tote wa afia I whalau whasaina le whaatupula ia le whalau whasaina ia mona afianga I nai whanaua onga. Now,
o se polenga vaenga lea o le asa usila sila pe a le tutu ai ia le tatu watunu matatu o le collective effort le fuwa wa pio la tu ia le malo ma leo anga inu mali im fai pule ai o le asa usila sila fa le Pule Aoga e ono o tatu le leina foi le mu o tūlanga o whawhitauli ai awhia mai whanau ma awhia inai whanau onga pe e eilo whatotuanga o lo maua le fofo ai mwhauna e whasoa mai fo i le nei taimi i le whawhitauli o awhia inai whanau onga vanga ia. Hello, yes, I do believe, I strongly believe lavo. Ua matua ia whaina whanau onga, ua whaina. O le tēne i o pili ma songa wa fie fana wa ula ba ye paulo fa taile tua o le o ke lo to titia o mai fa to le fa polisi mama o ia mama o tua sa ai wo to titia o mai le tulanga le e fa pitauri mo wel fana fa taita e ngala ba mo falo o le mule ula Sikaleti. You know, it starts from a very minor thing. Ole tangofia le ole sikaleti. Ia mafua mai. Ia olo ia tu la fu normalo. Ile ma fai fasa ina fa lo me lo fa business. Ile ma fai no la tu fata wini tamati se sikaleti. Ia, but too bad. We have tippies. Leta pa samo. Wala le ia vila polisamo. Leta ai americano it's very accessible and it's very cheap. Yeah, bila o tamal na asato tele mata watu wa ufaya wasi singati lima. Taya uma tama ya sisi lima lunga fa uma ya lima. Yeah. Tete no le ole tamakiti tangfia le sikalit. Yeah, ele mafaina official tamatit. Le anga utira ipupula ile tamatit. O mula le sikalit. Paule me wa yaifa ai lunga. Ua tangofia sikalit. Ia e tate muse tua, ia tate muse fo ile anga ola tanga sala tele na. Ia paule me fa tuanga. Ia awe te fateta ia lea pe anto falo mai fo initial line. O te fai me tanga tamatua. La anga e matua e fone. Ole no po al me afai. Awe uma lorta me tanga tamatua. Ele ise si me ta un tanga tamatua matua. Uma lorta me tanga tamatua. Ale fai lo ngola nga fata me titi. Awe te tango fia fua me fai tanga tamatua. Wa e matua. Ia ole no po al me afai. Al tulanga na. O tele le Faletolu. Tele la mo. Wa amata fo yo no o le taimi wai. Twitter mai ti fai au. Tasi foi esse que Aoga Kolisi. E pe fo ile e fai tu fata no ngal fai Aoga e pe o fai mai fia poto tamati. O le anga le na e pe no auto silsila mai e pe o que alert te mi uma. When there's interval, I always be at the canteen, I just stand around there, find my jokes, but make sure that you're available. They see you. Yeah, well, no, apart from Sikaleki, yes, it's a problem all over Samoa. Ia o ia ina inisi utele ta o funi sa polisi mani o lanto foi fafita o li patolo tala na o lo sefia o lo fire system sefia titi but waka alert le time le nei because we indicators wala o mai fatoto o fale Aoga manto nei tu ia fa so songa ia matulanga ia so o fatoa fona le nga fa o be alert and be with the kids all the times. Well, I'm going to what I'm making enough for. Be on the teachers should be around, supervise. In a year, that will have any semi for seconds. I'm like, yeah, but it's a mix. And my for way you preach the rule, so, but yes, it's a problem. And thank God that we picked it up earlier. So now we set up more precautions for la e como fai e tau ai tu but to puia well that is beyond our limit so we ka la fai no limit ta wala fai e tu no mala
ole tūlanga I le whaongaina e whanau o telefoni. Ia, o le ale tūlanga lea I Lau Aoga, te alawina po whataraina le latou access I telefoni during classes, e pe alau foi, ia, whaina fsosoni mai I le vanga lea whamole. Ia, malo, speaking about telephony, telephony is the worst of everything the way I need. O mātua fo ia. E ti ngā level no whaalungo mai o le nei tati about I telephony. Alai wo no fo whaatau telephone. Masela vai ngai New Zealand, Australia. E pe au mai. E pe musu foi le vai fly o me mai a telephone I whana wo simi. Ale no fo whana wo Paulo. Pe la wo fai tau vanga. O kasi ele alolofa. La talamonial na ele alolofa I whana. O le telephone is the worst thing. They nil tani Ola wa o mo se fiesta e fa sa sa telefoni ai ta mai wa mo sneak in my telephone because la life you me friend ma e o sa mai lunga di Instagram o fe la ba e uma o page se lunga me o mane ole a te ke ile sen mai sa o friend mai ni sila posta di mai vai tamo tikola wow e fa le TikTok e ala sia so ai no tu le lunga ma TikTok TikTok it's not that ka ke fa sa from accessing social media but you said Wesley if you have a page or a TikTok, ele mo fai ona o tau fio e pera ke TikTok le fai ngol saka ma le meanga, but o TikTok no ngol uniform. Because it reflects the picture there. O pera e kanga fai TikTok le uniform. So stay away from TikTok. But o merna le what ia tate fio e about. About lava tapiture awala mutawala awal fai telefoni tamati atate pasat la fa poto ila lo le puro por kalie la fa ta aluga moleori papchi e pole aya ia wa o mai dai o tangole fai ngwana ko papchi e ila o ia tete e lo o mai pule me yetu ia mo foi pule na Luis foi mai o ile batia teo ko papchi ai pole ele que abale pule ele que pule ai lo mori mo me tsana tsa umla la ia tsa o me o le nga fo nga lo popular mo social media ia wa lens mai for community ta uma mai la ma wa tsa la uli ma tsa me kila wa tsele msa ba tsena na la uli ma ia po foi ma tsa mai ba yunga li ma la fana o fa o le uli ma tsa no uli ma sto ba ia me li poki me ka ke fe me li poki mo tele fe you know la fa pa la forma fo le tsa mama Ali ele se mele le ba ko como que fa que fongi fa se la ko training ai lo fa nga ke fongi le koko mal A1 inga ya nga fa nga inga ya nga ke fongi la ko au le sa uno ali ya tawa I don't encourage AI. I don't. I was gonna ask. I don't. I won't tolerate the presence of AI to no matter police. We have computers here. We do have computers. We only allow them to access your computers here. Onole faya onole in a TV computer. Only ola lelmo kusta link na mail of sawa so we're connected on the internet. Faya Google, faya la tonga when the teacher is available. Lo uman faya and faya lock on uman faya away la screens. That's a fact. So I only allow that. I will feel for if I will spare time, just go into the computer room, log on the computer, and play. Final solitaire, but you know, just get used to it. But AI and telephones, telephone automatic wa access tamati mi ile tanga exercise ele angale supervision amatua they just give it to them, let them be and they know more than their parents they know more telephone ngai lo la to matua
So lo se fira le atawa o matua you say no what AI it's becoming a nuisance in the language education AI the pelo me AI me le e se kalama me fa pena no fulle am fa table me una stamiti AI anda o foi informing of that English mai kamatinga AI la ko ese kang fi vai fa le link lo le ka mi fa le tan ma English me le ina ni se ni la ma li to ko wa lu la ko English ma fo me wa matana felo al fa ye ma fo fa tu sa le la io na tonu lava malo afatai o mai le lango matua ma le fioanga I lo lava I tu malo o la lango mai la do I lau ngā luenga marfita I tunga I lo le wa extra le whaingo ngā luenga a Lau Afioga Pule Aoga a le hase fisosoni ngā matua ma le tu malo o la lango fatasi lo fato fala inga ia sa no asiata I o tu malo e amata mai I patamea ia se ingata mai I sali ia e te yane a o mai fo ia lo fana o manase ia masa foto masa maunga e o tamati uma pate I ba una manase a o mai nei tamati o le sa no ino le tu langa le o le lango o asiata se la pesene o se la mas por se la di mas por pesene le lango matua o le au ngale na o le exactly le mele na la ino o wali tu ke ali tu o mana o ma le ala o ma o le ala le meu tani ai matua o le community o te au ngani ai fai la va le lo fia ma fa so in any te va pensa si o te wa fa le mate tu malolia o le matua le wa le tiro foi fua o fua nga luenga fua yo la tu fana o la tu wal fu so o melna ele fa pela acerta se la o tangata uma ia le passe ia be to se fu to su bima lo se fu e passe awa foi la acerta direct if I know you're crook I will call you a crook okay if I say ya ai o ele o fai singo ka kuluku ai kiki ia ai kuluku foi le alu le tamai la tama tauna fa mauni le anga God is above and he sees everything and maybe o te lei lo atu but God knows ia na fai atu ale God le pay accordingly ia ai va pay ia le kalu ro fa pay le lo Pule Aoga no God will see things that I can't ia Awa mrule lango se lau pasene lango mea uma o la lava le ba engo fatangsi aile malo le tu malo o se soani ia le no fo ai fo te inga ia ave mato au ta alo to atele a wifi go su lima tele na lima au la kapi e o division se pe lima o division se ave pia champs ia fatangsi fo tu malo por eso soani ia ma wana se lenge abita mati wa se la mon tu tamait ia o le vai aso ato ma wa e o ale no fatula yo le tu malo is ole lu se fulu ke ma me va pena ia so ani mai va ni se foi se lenge e a ina foi la ngapa o me va pena ia so ani ai ma na ia tele ma tu malo I am so proud of it wale le marco mafutanga o le le matusotanga partnership malanto tu malo so se isi la so ngai fa fe ngai ngam faletua ia o fai pule foi ia wala ngol ministau se fo malo luina ia fa tasi mal ministau ta longa ma me pa fia io ministana inele e lua o fo no fa vai mate tu malo ia o lango mai foi na o lango me malaba ia e relate leila portfolio si le au so for maloloin ia me se ta longa ma me fa fia ia relate leila te le so ni le in ia telefone ai sabalia officer o na ni staff e le pule pia o le san tu ke ono se to ani mai lo fa mai so passe se fa pena lo fa tai ia tu la si mo ali au le mo ma fa pe fa si pe le langa
o kele o fa anga ya so ya fa anga palang ai o mo ka sa pasu ya la ngangu ya so ya ale o ke mai ka waku e fa ko lengo mai ka wala sa wanga lo manga mio se fa ya anga fo le palang in po se ku la ku mix malau wa onga inga ia le fo male manangua fa ya onga ya man ka fo le fo ko ma ka ku le sia sa ngang mun muli o ka mo ki fo ngai le anga ngangu ai ke wa e wan wo ma ngo professional ngang ole ngi disi o se fa fika uli o se problem ile malama ase ka mo kiki ila onga spoken English a problem. Yes, Leata was Sylvia Foy. All commands or instructions in schools, English, except for Samoan. So, English. There is a difficulty for English sitting on exam. Remember, if I have for you secure swing, or the context officially, it's a bit tricky. Somehow, you will find a target, you know, but it need a English to myself. English to similar, yeah, well, both English to similar English total. I need a little on instructions na leo malam mo still fear set I myself I speak English in the morning the assemblies I deliver all my instructions in English say when I walk out confused like this is and then I switch it but I deliver them in instructions in very simple English. When I'm do not do this, and with actions, with facial expressions, for your feeling, even they have to deliver the sermon in English for. If I English to look to the Baya so at all, English speaking, they are so lulu, no less a poop with a pony. Yeah, my sulu, my fire and a if I English tailor, ever little to or the man, if I pass is only holding and a pony. I already a piece of English speaking tailor. So I started Malakala po yung wala feeling mo malitis o sa pisa away pasam mo kami ya waf malo faftaido firgalo malama ole ase umiolau konkarate na ile itu malo ai fata auto foi fapena ya pola se fofuanga pola foi le umi o lau tutua ya o foi ni fofuanga fata auto mamau e toi nau fa wo pea ya pe a sa wale ava no o feo le asiki ai la fionga polo sunga Pule Aoga le na lava em fona e tau so no vangale no va te seta yo le itu la o mato avano le o fatu karat e aparat so if you're interested, I apply. You want to know what you're more than what you're all made of fefe. What will be the day to find long mellow to Malo for Bevola Yele, or Bevola Yele, no, I will my fee. Yeah, it's a Tawana, Italiana, Shaw, my Tari, Vasili Langa, what to know what Procala Mellow for any put. Well, I'll wait in your Tausanga. Wow. We know what tour in to Malo. Wa fo I mai tamatina Aoga ia te au o maunga luenga maua failunga ma me fa pena wa ia fo ialo le tu malo le nei wa usi tu lang mo lunga to Kolisi Itu no fa fo siata mo temi mo mua ia o te le pine lo luenga wa ia o fa Aoga fo te lo fa Aoga o fa wina me fo mo fa me fo upgrading ma me fa pena ia mo la to failunga mo lunga me fa pena ia o le tau sanga muli nei o la kon karakter nei ia o le falo le tino ni asiata ia o le ai fo wale e pala le
o te loa ia o te pule lo faleli e ulia ia o te lofo o te toi apala ilo o vanoa ia e te lea te o leo te iloa o te le te fia Pule Aoga Kolisi wala a tonu o ti lava nei ia o mo bueno fa sanga le tu malo aba no ale pitoi lu male ho le fa wese lo a tu o ia tu tonu you le nga o le ya ka we fa kali e o mai di to fa nga kwa la fasi mar karika o misia o te misia nga benga i nei o ai foi ona folinga o le development we lai work ali ku fa palangi le development la develop ia ma si tel tu langa ia na fo me fo se au na le wa ia me se au na vai fo e mori e fa se wa ina fa o va ali se ta fa un talet fa un ta ai ele pela o le os Pule o te tamati o te whaia onga e anga whai tangata matutua e avela e ele tua lalo ia masitama wele le pe malua i via o le upula vale o taututu ia so uma ia tautua nama o tu sunga o lo o sila le ali ia o le ala balanga yo inga le aso te pa ele langi o le te pa e ele langi ia o ina ia e fua ko ia ila ngalue ia mala wa nang o foi lo te pa ele langi ia so uma ngalo fa lo ngato o vita sa o te pa langi o te sa o uma lo vita ia mo foi lo pa ia wa te fa lo sen ia wan meni ia Pule Aoga Kolisi ele pe yo na isi Afioga Pule Aoga ia o pe ya o fa yo na te fa Pule Aoga ia le meni e pasasa mai ale la papa dia de taia se tu e o casa le faina go fa Pule Aoga pe tu un le o ta me si fa ia mo fo anga e ho na o te le fa viewers ma followers o le mai o to ulu pa ulu me o malaba e fa ia le faina la o le faina luenga ia to non sta le to la o to pa langi na ma te sta bien mare si o ngali ata o ia la ngali ata o na New Zealand na e malu la u ma to le foi le lo ma lo fa tai le avanoa taua ma lo songa o le talo vo ia le mutaina ia vanoa ia o le ua motialo wala ilu o le tatou purkalame ia e maua fo ilo wa vanoa so lava ste me fo ni vaenga fo le tulaga o le ministry i Samoa mana e tapa i le finagalo fa Pule Aoga ia te tala mai lo foi te toa i se taimi mateu ngani wa te lo mo lo fa te nonga le ia o le a e lunga lo jilo tai au taratu tai te lo foi e le tau mate foi wa taru sanga tu se uso ia sa veli a tau e lunga le tano ava matulaga fa pena inisio o avanoa ai o le taimi foi ia au te lo foi na fa to ama pu mai malo longa me se fo nga luenga fita tunga wa fu fo tanga sa ia pia o le avanoa foi le nei te sauno ai mo le taimi fa lunga le tatu proclame le fiafi ala fa fonga le tru o lunga le proclame le nei ali Lau Afioga le Pule Aoga e tumu tangata nga le lei masa maria nga le lei e oi e le tau mate le se foi la utala le vai atu le o se tala vane ai e tangata o tu foi le tua ni loto le lei man ni vai nga fia famanuia toifo e tu so lo tua malau nga luenga le fai ngofie ia ai la fotu le vanoa nei ia te mo mai sau noanga ia awa fu fa nga mai le tu ia sau fa malu sia fo in terms ai tu langa i o le educations ia i fa na wa o ngai lo tu fai ngofie ia va tu le vanoa nei ia ta tu ma vai le maranga fa lo ia malo fa tesiata ia o le vai o le pe o lo si la fia i o tele lavo o fotuanga ma la tala no ile education ma fana ile fa to na la fana ile fa na Kolisi Itu-O-Tane e cheno la tala no fana uma Samoa bi ile i se ma fa o tele fa pito ina o la fana ia ai o fa lava ia o fio sali fo e wa ile fa pe e ngata ine o la foi e tanga tato wai nga isinu mai sime o no foi ia nga ai fotuanga so o la o famalo si au le fana ia
Famalalos, ele ese todo mana ia mawal no funof. Ele se lu mana ia mawal fa para le se lu mana ia mawal fa paye. O mai to anga o la onga mo la fa na le ba ye ni to tani. Ia o tato ko disia ele solua le solufua le solua February. Ia to te o mai le onga. Mana to foi a wani o so to le solua su mai o to. O mai o ma sa me ia na ne tau le 12. Ia o to mai o ma to na ma o to ia le yo to ma to ma ta po inga. Ai mas fo la to na pati fi au mga luenga ma ta sa ilina o tupe na to te falo. Do not take it wrongly. If I may tamatale ali ai o lighting I don't to ma to sa ili ya pili ma tupe to yo to pi. Ya ai I want to fatala le ma fa mai ma ia to mo lo to lo fa yo to ma to ia mo to lo fa yo ta to no wa ma se na ba su fa fenga nga wa to pe le se fa fenga ngoli to ma lo le na tia ia ngam fa na ne o ia fo isu fa fenga nga wo ma ya to ni pili to mo to no to mo to au lo to me fa pena ia wa ole le mako partnership ia la so swan ia ta wala la ia to isu fa fenga o fe o ia ma to ia ta musu ia la la fo fa fa fenga nga yo le lo fa ia ai ole amole mole ia tau na ma tau na ma o to fa na o to tia o to tia ia fa na awala vai to vai mai ya mo se tama awa te fa ngale upu sia tama ole upu fa mama ile na wa tili ayo na le anga tu pulanga time nei tau tala sa pe ki sa no sa ole upu tau sa ole upu tau ona fight tamati olo walo falna ele o se alo fa sia tama awala mai nei masiata mai se mali no fina ngalo sa fa ko sui fenga lo foi sui mai fenga lo foi pecha kile mana ole upu sia tama abo te fai mai le upu na ya cha ele ifai foi lo tama in fai a onga si upu fa pena o si mo tali ma tua o ela vai po ele ulu la o te fa mo mai ya mato ya o ia ma fai ele o ingo mi o al fana o ai mai le fali ya mai ni mo tia o ina poto salala mo poto ma fa yeah well viewers yes I do believe that wa viene le what people viral for ile ya la utala monia seto o tele I do things in both ways ia benefit ma ia mali o so o ultimate way to live ya le after ma way in between or videos ma me fa I think that's why you can your followers ma viewers so yeah wa famani ina wa ya na ni sitangata wa offer my foi ni so swani ya awale kolisi ya o ye insibai ngawo au mai to ni ngala kapi fo wa tau no mai ni Christmas ma tau sang fo ya full set ya ye insibai ngawo o so swani mai inisila o ma foi de sibai na po wa ya na foi ta mo fai mai ni to ni ngo electim se vai a felici me va pena io sa te fai felici samo but it very much appreciated ya me malaba io inisi vai so sono mai pili automati wa ya pili mo ele se pili mo le si tala fu ile tamiti so sa ele si tala di quarta was tala to su tala tamiti e ya ni o yela o anonymous e o me termine o teni lo poi e la Christchurch e sen mai ia le tolu se la tala e se lecte automati e tutongi io la topi mo mai titilo ni tule e ma vai ia lo wale sia ki le o ke lo ngale ma history o ma ai no mai le to malo eu ke lo le ai ngali ma vai ma ai ngali ma malo se me vai ngali mo se lo ia fai na io le opinion na tamatina ia mai mi so fofana fa tai fo mo ko no fa tai tele la lo to fa sia ta me se le fiona ia tao ia male organization and something to be honest I was quite nervous you know we're in the midst of political issues and things like that so I just wanted to really stress please viewers
let me out of politics. My intentions are very pure, and my content is all about education, parents, students, my community. That's all I want to say. So, all content and all my videos are related. So, I follow as well. I never commented because I'm afraid. I love the program, and because although it's wide an influencing program. Most of the issues that you're discussing here, and some of the issues, so thank you for the information and thank you for everything. And you know what, you're such quite suitable program. Yeah. I would say but you have the personality, you have the energy, you have everything. So I guess if you wanted to do well on social media, ya ka lo le suit ava pe ola ka agenda le ya ka fodi na ta fai kai mi uma ya ka kai mi ya o Lau Afioga ya o ya lo tofa ya o le makua ya makaka wa ya le Samoa pe ko siringa makaka ka langi o lo ko fas ya te olua ai me se foi o le malteno to office o le to ana tau fo ia mal tam fai man viene to me malaba ia kat se me nganga le to ni tsanga tato ma futa mai ia inga luenga ia man viene ni tsanga le family nganga le ia male man mia ia ai ata mo fight for the picture I will need to ia wala bane ngase pe wala bane se foi se ba ai il fana ia o le man wia automatic ia o yo tato lima ia family viene to ia tato uma fa tele mo kalame lo fa tele to viewers ia pamulmole awa foi ko mengi pa ma ya ya alo lufa eu kai ka ti leanga e de o usitangata leanga o ke mo eto ko meni leanga ma ia mo ma ke ki ma lo fa tele mo fa ma lo fa tele lo fionga le li pulisili o le Aoga itu malo o le Itu-O-Tane fa tai ma lo fa yo le faiva fa tai ia io faiva ma lo le fengo fie o le matu fo I tapo inga ma matu fa mluia ia mo lo so fu fa fo leva la fa fonga le tu marolo inga uma lo le so fu ku di mfai pule mar komike le o ngai fasima o tu langa au ina ile tu mano e tele to wese ia tatu so te pe fa mluia le tu ile Aoga fa mluia ile tu malo fa mluia yo faiva fa tai mo le no neva ngala fia fitato to mai tatu to so te pe so fu mai mluia ya no fa se fu oi piu ka kau vela mai fo so rok sing singa vai wo kau vela mai fainga le Pule Aoga wa Afioga kala lungo de social media ona olana tautua ma le treating olana Aoga ia e pe e manino ile mo afetala inga foi le tunu uli atua o le ofofota ia le matua mo ile na tolo puki ngolo ko you know e matua o po le mai totonu ia le uto fa fonga makua savalia le Pule Aoga ia ele se mele anga le savalia ina ia poto lautama polo walo ana ia yo le fai ungo la na saunoanga na nei matua o lo ti ute malo metafio o le amio premier ngar makua poko salalau male poto de ba fofau faiao ngala ko al melo tu
le amio a o polonga I mafai haonga I le kawala ngole telefone na le to was te before introduce to fa failo atulta e tatu malo wa fea fu no proclam ai o manatu wa si u yo sa no ngal fionga Pule Aoga se for ka wor ko fangol mele wala ngole tele ya o ngai bo nei e fai ole atu o poto sala la o ma fo fo wat ai ko o mre amio a ole mela ya ole meton wale tauna o momo ya mai ai tono lo talo to ifali